Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalena kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai to pajajiata iya maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna to panritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasaba makukwange engkamupi rilalenna ulan Rabiul Awal, ulang ajajingenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narimakuanna naritu insyaallah ia mailoe riala sebagai ada-ada asiparengerangen. Ia naritu ayatna fuang Allahu subhanahu wa ta'ala rilalenna akoram marajai ia engkai makjello ri alep birenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ayat yang akan kita kaji ia naritu surah Al-Insyirah, iarega surah Asy-Syarah, iarega surah Alam Nashrah. Jadi iaro Alam Nashrah setidaknya telu asenna. Yang pertama surah Al-Insyirah, yang kedua surah Asy-Syarah, dan yang ketiga surah Alam Nashrah. Pertanyaan, agamemen ro lisetna iya ro Alam Nashrah. Ia nahe melo ribicara rilalenna iya wenie nasabak makkedai topan ritata. Alam Nashrah itu berbicara tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Nekia sebelum lanjut magiro natuli engkaki bicarai alep birenna nabita pape balinna parentana metofong Allah Ta'ala. Pertanyaan, tegero ayatna ia engkai mak jello rimak kedanna nasuro ki fong Allah Ta'ala untuk rampe-rampe alep birenna nabita. Di antaranya ia naritu capakna surah Wadduha, capakna surah Wadduha. Aga sabakna saya kira sepakat manengi idi umatna nabita, maka da iya ro ajajingenna nabita, maka da iya ro apolengenna nabita merupakan ipappe nyamo pole rifong Allah Ta'ala. Upakulingi sepakat manengi idi umatna nabita, maka da kedatangan Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat dari Allah. Sementara Allah mengatakan di akhir surah Wadduha,
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis iyanna mua pappenya menna puammu rampe-rampe. Upakulingi kelahiran Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad merupakan nikmat dari Allah, sementara makedefong Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Ia tu pappenya menna puammu rampe-rampe. Nah salah set di pappenya menna fong Allah Ta'ala ia naritu ajaji ngenna nabita apole ngenna nabita sehingga samanna elo imak keda fong Allah Ta'ala tuli engkalalo kon rampe-rampe ajaji ngenna nabita tuli engkalalo kon rampe-rampe apole ngenna nabita nasaba ia tu nabita pappenya mengi pole rifong Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, lo nikmai to pada mitai surah Alam Nashrah. Ia he surah Alam Nashrah napa mulewi fuang Allah Ta'ala ayatna nasaba set dipakutana makeda Alam Nashrah laka sadrak agade ganapura kicakari aromu Muhammad, agade ganapura icakari aromu, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Makedai topan ritata rilalenna iya rodendre ayae makutanai fongallahu ta'ala rinabita makeda agade ganapura ricakari aromu memang narekori yang kalingai makutanai fongallahu Ta'ala tapi makedai topan ritata ia ropak kutanana fongallahu Ta'ala tania pakutana elok ribali nekia ia ropak kutanana pakutana elok pakas seigau napuangi. Istilah bahasa Arabna istifhamun takririyun, betuanna makutane fong Allah Ta'ala nekia akatana elo ipakasei sehingga makedai ayae alam nashrah laka sadrak agade ganapura ricakari aromu akatana ya roma kedai sitongenna nan nia majepunna pura kicakari witu aromu Muhammad. Upakulingi memang narekori yang kalingai makutanai fong Allah Ta'ala nekia akatana elo ipakasei sehingga makede topan ritata jelokna ia rodendre ayae makedai nama jepunna pura kicakari witu aromu sungguh kami telah melapangkan dadamu. Sekarang pertanyaan, maragaro carana fuang Allah Ta'ala cakariwi arona nabita sallallahu alaihi wasallam makedai topan ritata wal muradu bi syarhi sadri nayari pakkelorie icakari aroe termasuk icakari arona nabita ia naritu tanwiruhu waja'aluhu fasihan wasi'an rahiba. Ia naritu icakari wiarona nabita nasaba iwerengi tajang apatiroan ripuange nenia isagenayang ngiarona untuk tarimai apatiroanna fongallahu ta'ala. Jadi kata ulama yang dimaksud dengan dilapangkan dada dibuka hatinya Nabi, yang dimaksud adalah hatinya Nabi disinari oleh cahaya petunjuk dari Allah sehingga hatinya Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, engka ga dasarna yaro? Maka dai topan ritata engka. Tega yaro ia naritu surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am 125. Maka dai fongallahu ta'ala faman yuridillahu
ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu nigi tau elok riwereng apa tiruan rifong Allah Ta'ala. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, isagenayang ituarona, itimpa irituarona, icakari wituarona untuk tarimai asal lengange. Siapa yang ingin diberi hidayah oleh Allah, maka akan dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Riwatunna turung iya rodendre ayae. Napalatu inabita loriolona sahabatna. Tiba-tiba makutanai panguluta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabatna nabita riasa panguluta Abdullah bin Mas'ud. Jadi ia panguluta Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat marpekna nabita. Biasa tori werek gelar sahibu na'lir rasul. Sahibu na'lir rasul. Betuanna tahu si mata micangengi sandaletna nabita. Orang yang selalu mengambil sendalnya Nabi. Aga sabakna tege jokap nabita tuli engkai Abdullah bin Mas'ud macoe rimonrinna. Naluka na sandalet na nabita tuli iya ro pangulut Abdullah bin Mas'ud tuli nale ya ro sandalet na nabita untuk najagai. Jadi taparajeka dampeng gangkana tega kilo kama pangaji tuli engka anak santri tak macoe tenri suro na macoe. Upa kulingi dek ro na woli ne kiana pit darangi alena tuli elok macoe. Sehingga ipa sulle-sullewi untuk ikut pergi pengajian. Ternyata mabiasa to nala sara alena na parakai sandalet na guruna. Jadi maka dakat na ceri kapak gayana Abdullah bin Mas'ud. Hadirin yang dimuliakan Allah. Wattunna nabita na palatu iya rodendre ayae. Maka de nabita faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Nigi tahu elok riwereng apa tiruan rifong Allah Ta'ala icakari wituarona isagenai yang ituarona tarimai asal lengange. Makutane panguluta Abdullah bin Mas'ud hal lidzalika alamatun tu'raf surona Allah Ta'ala engkagaro tanratan ranna ati macayai engkagaro tanratan ranna ati masagenai. Maka dai nabita engka telutan ranna ati macayai, engka telutan ranna ati masagenai. Oleh karenanya sebelum urampe iaro telue tanra tapareo irialeta engka metoni garo ria punangi. Nareko engke ria punangi iaro telue syukur ki marajari fong Allah Ta'ala. Nasabak mutama itu tajangeri lalenna atita. Pertanyaan agame menanya rotelue. Satu, maka dari nabita tanratan ranna ati macayai, tanratan ranna nareko tamat ni tajang ngeriatin narupatawe. Ia naritu at-tajafi andaril gururi. Si mata napa belaini tualena pole risininna anu mapatak kalupai. Si mata napa belaini tualena pole risininna anu mapatak kalupai. Dek na kebetuan makedana salai wilino. Nekia makebetuan makeda napa belewi alena pole risininna anu mapatak kalupai. Dek na magaga ilallulino selama dek na patak kalupaki pole rifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan untuk idik manenge. Kulok kaki botinge yang ngeramu agar sempajange. Upa kulinge kulok kaki botinge de magarona korbas sempajata. Aku pura ki mas sempajang, aku pura ki mas sempajang.
agaro kira-kira mula-mula isapa akorat tak ga HP tak ga aku paseddi kihe aku paseddingi te agaro mula-mula isapa baca korangi galep biriolo iare ga Facebook ega iparewo manirialeta taparajai ka dampeng at-tajafi andaril gururi si mata ipabelewi aleta poleri sininna anu mapatak kalupai taparajai ka dampeng macenne ki mamolue hampir setiap masjid yang kita datangi hikmah maulid tuli urampe makada samana parlui iparewa sumangat na romai riolo mengenai baca korange aga sabakna ia pribadi madecemu paset diwengerana utuku anana nareko labu ni esoe noli mana ni tomato atak menrek bolai nai napa ki masempajang mangaribi selesai ki masempajang dek napa laba itama watunna isai sanga dipura pi mangaji tomato atak bahkan dek nacet dek rieng kalinga manesa sak dan nabali bolai rieng kalinga pada mangaji aku pura ni mangaribi neke makku kuange saman nalenya ia rosak makir modelena saman nalenya ni aro oleh karena perlu ipatuo pemaya he baca korange ribolata aga sabakna dek nacet dek iruntu engka tahu samanna masiri pigau deceng samanna masiri pigau deceng mangaji muaro mangajinna nekia terkadap becuk sak danna padahal dek nama gaga itaro maloppo sak datak mangaji dek nari pancaji wi ataromposeng itare maloppo sak datak bukan karena kesombongan tapi itare maloppo sak datak barak kuaga ipareng ngerangi wi tau de ipanang ngaji yang salah narekoyat tungkai wil lagu-lagu nasabah elok kia sejago itu yang salah tetapi selama engka kita remalopo saat data sebagai laleng apa rengerangan ripadata ripancaji termasuk mana ngilalet decen di sesita ya roh gangkana samana perlu ipatuo pemenyahi ini kenyataan mat dupa agai jama ribolata kupuraki masempajam mangaribi de nacet de iruntu jama-jaman nama TikTok jama-jaman nama Facebook samana pompo ni gau ia nasabari takkalu parifongallahu ta'ala yang kedua maka dai nabita tanra-tanranna ati macayai tanra-tanranna ati masagenai al inabatu ila daril khuludi si matana pangoloi atinna lori wanua manennungange ia narituanua akhirah. Dan yang ketiga wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti tulina pasadiai alena molewi amatenge riolo tepolena pa amatenge nareko engkai ria punangi aroden retan-retanrai syukuru ki marajari fongallahu ta'ala nasabak mutama nitu tajange rilalenna atita dan Rasulullah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya nasabak pura ipan nesai rilalenna akoram marajai rima kedanna pura icakariwi arona nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkanna taparajai ka dampeng engka topan ritata pura pak guru ka engka topan ritata pura pak guru ka maka dama kesing itu idi tomatoai nareko engka anakta maka sin nareko sapuru i arona naina paribacangan alam nasrah upakulingi engka topan ritata pura pak guru ka sitongenna iahe anu napak guruange tania tomma poleri lalenna akorange tania tomma petunjuk langsung poleri nabita neki acarana mitopan ritata pahangi maka da iya ro alam nasrah maka betuangi maka da pura icakari wituaromu
gangkana makesingina reko icapu-capui arona anakta isapuru-sapurui arona anakta naina paribacangan alam nasrah letu capakna sebagai pak doangan mamware icak karitoi atinna rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, papenyameng nenia alap birang ia engkai riwerengi nabi tarifongallahu ta'ala wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Betuanna wa wada'na anka wizrak nama jepunna pura rile garak kotu Muhammad sininna tiwi mappewere eri sesemu pura rile garak kotu anu mappewere eri sesemu alladzi anqadha dhahrak ia tendre engi alekemu. Pertanyaan, agar betuanna ia ro tendre engi alekemu, agar kira-kira akatana na engka iyewe ayae maka da alladzi anqadha dhahrak ia tendre engi alekemu, maka de topan ritata itu merupakan gambaran yang diberikan Allah. Maka daliwat tanakna nania werna tiwi enabita sampai maka defong Allah Ta'ala pada tulaona nareko na tendri alekemu upakulingi ia romak jelok maka da tanakna ro tiwi nabita werna ro tiwi nabita sampai maka defong Allah Ta'ala ia tu tiwimu pada tu nareko na tendri alekemu. Nekia pura ilak garang iri fongallahu ta'ala. Sekarang pertanyaan, agame menyaro tiwi mawere iri sesena nabita. Maka de fongallahu ta'ala wa wada'na anka wizrak. Pura ilak garak kotu wizrak. Aga betuana wizrak anu matane iri sesemu, mappewere iri sesemu. Maka da topan ritata iya ro betuanna wizron anu matana iya ria senge wizron anu matana sehingga salah set di bahasa Arabna bulu'e di samping disebut al-jabal juga bahasa Arabna bulu'e al-wizru aga sabakna bulu'e ria senge al-wizru karena gunung itu berat. Kemudian menteri, pejabat menteri, bahasa Arabna wazir. Mengapa disebut wazir? Diambil dari kata wizron. Mengapa disebut wazir? Karena menteri punya tugas dan tanggung jawab yang berat. Kemudian termasuk bahasa Arabna dosai. Bahasa Arabna dosai di samping az-zunubu, di samping al-ithmu, termasuk bahasa Arabna dosai al-wizru. Ridalenna akorangi maka defongallahu ta'ala la taziru waziratun wizra ukhra. Berarti bahasa Arabna dosai ria setoi wizron. Ia ro wizron betuanna anu matana. Sekarang pertanyaan, magiro dosai naria sengi wizron naya ro wizron betuanna anu matana. Maka dari topan ritata sengaja dosai ria sengi wizron nasaba ia natu dosai patane kiwise dia rupa tahu untuk letuk rifongallahu subhanahu wa ta'ala. Upakulingi ia tu dosai ria sengi wizron nasaba ia natu patane kiwi Allah lengan nase dia rupa tahu untuk letuk rifongallahu ta'ala mawerki letuk ripuange nareko engka dosa ritiwi. Oleh karenanya parelui ipacingi aleta pole ridosai nekia agar ripakke lori wa wada'na anka wizrak pura ilek garak ko tiwi mawerrekmu Muhammad pura ilek ga itu tiwi mawerrek eri sesemu. Maka dari topan ritata setidaknya engka dua sewa tiwi mawerre risesena nabita. Tiga yaro. Yang pertama, mawerre iri sesena nabita mitai kondisinna umatna.
rigau engkanna takkalu parifongallahu ta'ala. Upakulingi mawarra iri sesena nabitta mitai ummatna pada takkalu parifongallahu ta'ala. Gangkanna iya naro na perjuangkan nabitta asawani barak kuaga engkaki marengeran ripuangi. Nasaba nareko takkalu paki rifongallahu ta'ala sitongenna mawarra iri sesena nabitta iya rogaue. Gangkanna makedai topan ritata itu menunjukkan Nabi Muhammad merasakan penderitaan umatnya sekalipun terkadang umatnya tidak merasakan penderitaan Nabi Muhammad. Ia ro nabita na penedingi an rasa-rasanna umatna, namun terkadang engka umatna de na penedingi an rasa-rasanna nabita sallallahu alaihi wasallam. Nekia maraga carana fongallahu ta'ala legai iya roti mawarretna nabita mite umatna takkalu paripuange, maka dari topan ritata iya naritu iwerengi goncing asalamaran nabita untuk napalattu ilori sininna umatna aga na yaro goncing asalamarengi iya naritu apa tirwanna akoram marajai. Kemudian yang kedua, maka dari topan ritata tiwi mawarre na tiwi nabita iya naritu elle na arak kapere jahiliyai kedo na niya were kada paelle na arak kapere jahiliyai nasaba tegi lokka nabita mak dakwah tuli engkamuniha Abu Lahab si bawa Abu Jahil melekelle inabita nayaro Abu Lahab amurena nabita masula sureng yang bo na nabita iya ro Abu Jahil amurena to nabita masapi seng yang bo na nabita berarti dua keluarga marepek namanan nabita yahe naya nahe dua tahu liwo pelekele nari nabita. Walaki contoh wattunnat tuwamu pi Abu Lahab wattunnat tuwamu pi Abu Lahab tegi nabita lokka mak dakwah tuli engkai Abu Lahab imon rinna gora asal mapat mapalatu si nabita asal mak dakwah si nabita gore amurena imonri maka dalatu saddiku fa innahu kazzabun aja mutoperiwiaro nasabaya tu anu reku pak beleng la de payah macenne na iya mak dakwah de pagagak gora makuro nabita amurena langsung tegi loka mak dakwah tuli engkai Abu Lahab la tusaddiku fa innahu kazzabun aja mupatongang iaro nasabak pak bele ya tu yang natosi Abu Jahil pole nabita mamiraja si senna pak bajanna si runti Abu Jahil di tengah laleng maka dia Abu Jahil Muhammad ada kabar kah maka dia Abu Jahil engkau siga tumai kareba maka dia nabita engkamu re maka dia gangare na maka dia nabita napal lalam penika pongallahu ta'ala onna unni pole Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa matruk mianda di langit pitu susunge tarime sampaja 5 wattue rewuk mutoka onna wennie maka dia Abu Jahil be kesipa kareba Muhammad kira-kira nareko oli manengi pak kamponge elok ko gapalatu iya tu maka dia nabita tentu elok ka nasabak parentana metof wange maka dia Abu Jahil tajen ni oli remana ko tapa macenne Abu Jahil joka iga naruntu ya sinoli iga naita ya sinoli si senna mak depu ngemana toe gai mantaji protokol ia Abu Jahil maka damari kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Muhammad ibnu Abdullah kepadanya dengan hormat dipersilahkan. Wah mendrek ni nabita si senna mak bicara nabita
maka da nama jepunna napa lalam pennika fong Allah taala onna wennie boleh Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa materuk men dari langit pitu susunge tarime sempaja 5 wettue rewek mutoka onna wennie. Sekian dan terima kasih. Si senna selesai Nabi tamak bicara tapat tetong ya Abu Jahil gora makedaya Muhammad ali hadza jama'atana Muhammad gara-gara yami gatu pale namu suruh kimat depungang elak de payah upakulingi macenne kimat dawai de pagaga pengurus masjid gora makada gara-gara yami gatu pale namu suruh kimat depungang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dai topan ritata iya naro gauna nania were kadana arak kafir jahiliyai mappe wer risesena nabita nekia wa wada'na anka wizrak pura ila garangi nabita yartiwi mawre aga sabakna iwerengi goncinna asalamarenge aga yaro maka dai topan ritata iwerengi nabita asak barakan rifong Allah taala asak barakan untuk molewi umatna gangkana deneng kana mapet di atinna nabita molewi wawanna ia si mata engkai magala mewaewana nia pelekele kutoni roma jelok makeda nareko mak dakwaki asak barakan meto patu parelu gangkana biasa urampe ia tu modala na dakwae asak baraka panania atau mangingireng makutoro nareko loka kima berejama rima siji ajak nale tak mi bawa tapas salama tak upayakan ngi tewaiwamui ada bali bolata jakama macinna-cinna toni nama sirik-sirik mupi. Oleh karenanya tewaiwamui ada ajak tosin atau makeda malewat ni usas ufuadang malewat ni podang alena mani de sak baraki asak baraka patuna temangingire. Tapi yang kami itu ajak bali bolata sama nelok meto kapang ikan deto. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anahe dua ni ropa penyamang iwerengi nabita. Satu icakari wiarona tarimai apa tiruangi. Yang kedua ila garangi tiwi mawere erisesena nabita ia engkai mapewer risesena nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga alek bireng nenia papenyamang ia engkai riwerengi nabita turuk pada Tuhan alam nasrah ia nari turima kedanna fongallahu ta'ala wa rafa'na laka dzikrak nama jepunna pura kipatarakka i rampe-rampemu pura kipatarakka i rampe-rampemu kami sudah meninggikan namamu kami sudah mengangkat sebutanmu. Pertanyaan, maragaro carana fuang Allah Ta'ala patarakkai rampe-rampe na nabita upakulingi maragaro carana fuang Allah Ta'ala patarakkai rampe-rampe na nabita makedai topan ritata setidaknya engka telu carana fuang Allah Ta'ala patarakka irampe-rampe na nabita. Tiga nayaro. Yang pertama, irampe rilalenna salase di riwayat makadai nabita sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu napoleika malaikat Jibril faqala nainapa makadai malaikat Jibril inna rabbi wa rabbaka yakul nama jepunna puaku nenia puamu makutanai betuanna nama jepunna fongallahu ta'ala makutanai riko kaifa rafa'tu zikrak mui semuaga maka dawagai carana patarakka irampe-rampemu makutanai fongallahu ta'ala rinabita melalui malaikat Jibril maka da kaifa rafa'tu zikrak mi semuaga maka dayagai carana upatarakka rampe-rampemu faqala natapama pebali winabita makeda Allahu a'lam pong Allah ta'ala mitu masarom misengi nainapa qala makedai pong Allah ta'ala mapebali wipuangi
makada upatarakka irampe-rampemu idza zukirtu zukirta ma'i tungke irampena asekku mesti irampetoi asemu. Ufakulingi maka defong Allah Ta'ala upatarakka irampe-rampemu dengan cara idza zukirtu zukirta ma'i tungke irampena asekku mesti irampetoi asemu. Dan itu terbukti temas sarang itu dua kalimat syahadae la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Aga betuana ya roh sekali lagi mak jelloi rima kedana ipatarakkai rampe-rampe na nabita. Yang kedua, ipatarakkai rampe-rampe na nabita dengan cara rilalenna akoram marajai. Rilalenna akoram marajai narek koriolli inabitta rifuang Allah Ta'ala deneng kanariolli nabitta nasaba asenna irampe pakulingi deneng kanariolli nabitta nasaba asenna langsung irampe neke narek koriolli inabitta jabatanna irampe de gaga ayak makeda ya Muhammadu Muhammad. Tapi narekorioli inabita makade fongallahu ta'ala ya ayyuhan nabi nabinna fongallahu ta'ala ya rega ya ayyuhan rasul surona fongallahu ta'ala dena kedapuangi ya Muhammad Muhammad sisala riwatunna rioli nabi-nabi lenge narekorioli inabi-nabi lenge biasa mua tuasenna iramperi fongallahu ta'ala. Contoh Nabi Adam riolli rifongallahu ta'ala ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Adam on roko sibawa baine murilalenna suruga. Riolli Nabi Musa ya Musa, riolli Nabi Nuh ya Nuh, riolli Nabi Ibrahim ya Ibrahim, riolli Nabi Yahya ya Yahya khuzil kitaba bikuwa asenna maneng irampe tapi si senna nabita dek gaga ayak makeda ya Muhammadu Muhammad aga betuana ya roh mak jello iri makedana ipatarakka irampe-rampe na nabita kutoni rona pahat topan ritata makeda puang Allahu Ta'ala lagi Fongallahu Ta'ala lagi riwatunna na olli nabita dek na tepu langsung ia senna narima kuan na naritu idi umma na nabita nareku itepu ia senna nabita si boleh nalalo tidak langsung menyebut namanya tapi engka werek kada papa kalebbi risesena nabita imagi makedaki Sayyidina Muhammad imagi makedaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga sabakna sekali lagi kuroma jello tanra pangadereta nennia papa kalebita rinabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narekode usala parengerang purai urampe rilalenna masjid tahe ya reganade lupa sedni kedapuran igarwa pengajian di masjid tiaraganade mengenai salawae rinabita engka sahaba makutana rinabita makada ya Rasulullah innallaha amarana an nusalli alaika surona Allah Ta'ala nama jepunna nasuro ki fongallahu Ta'ala masalawa rialemu fa kaifa nusalli alaika narima kuanna naritu yage carana masalawa rialemu makutane sahabae yage carana masalawa rialemu makede nabi takulu baca laloi makede topan ritata iya nahe salawa kaminam malebi nasaba iya nahe salawa napak gurwa langsung nabita pakulingi iya nahe salawa kaminam malebi nasaba iya nahi salawa napak gurual langsung nabita. Pertanyaan, aga na ya Rasalawa napak gurual langsung nabita. Ta prajeka dampeng. Sebelum urampe
Tafade cengi mi engkalingana. Cicemi elo ubaca. Cicemi elo ubaca. Nama lampe-lampe ya he. Nigi mapalai mamuare ipak baraka irifong Allah Ta'ala. Maka de sahabae fa kaifa nusalli alaika ya gai cara nama salawat rialemu. Maka dai Nabi takulu kuelo koma salawat rialeku baca laloi. Tapi de cengeng kalingana salawat napak guruange Nabi ta. Maka de Nabi ta baca laloi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya pala mana ni kafe ya. Ya naro kesin nama pengaji kiri masjid na palandro. Tapi kacica mi palari bacain hafala ni. Maka da itu panritata ia naro salawat kami nam malebbi. Nasabak Nabi ta langsung mapak guruangi. Tapi mohon maaf, maka de Nabi ta baca laloi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaan, magirona dek gaga Sayyidina? Nasabang kata tu biasa masalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah ternyata napak guruangi Nabi ta makadai Allahumma salli ala Muhammad. Makadai topan ritata. Dua-duanya benar. Ya elo pake Sayyidina. Tak pakai ni. Ya rode nama elo baca Sayyidina. Ajak nah. Yang penting as-salawat kiri Nabi ta. Maka de topan ritata. Nigi tahu masalawat. Maka dari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Napa kengi Sayyidina berarti maka ada iri Nabi ta. Nah nigi tahu baca maka da Allahumma salli ala Muhammad. Dek gaga Sayyidina. Fakad akhasta bilittiba. Maka coy ia senna. Oleh karenanya idik mani maku kuangi. Elo kiga maka coy. Elo kiga maka ada. Kebakulingi. Elo kiga maka coy. Elo kiga maka ada. Walaki contoh akal rafangan. Idi na pikiri kiromatu. Nah sebab dua-duanya benar. Idi na pikiri kiwi. Contoh akal rafangan. Esona satu labe. Hari Sabtu yang lalu. Mapangaji kak di pesantren tak Mangkoso. Puraki mas sempaja subuh. Pengajian di depan santriwati. Anak santri tak yahi makun raya. Sementara mapangaji. Tapa masola-solang isak daku. Maparapare sak daku. Gangkana makedaka. Minta tolong na ada yang ambilkan air minum. Miloka uai. Tiba-tiba engkase dia nak makunre lari mesuk. Loka sapa uai. Tidak lama kemudian tapa engkani romai pole tiwi uai si botolo pada lekba yahe. Pada lekba yahe merekna le mineralle. Maka daka nah magina le mineralle. Maka de anu ustaz iya tule mineralle, ada manis-manisnya. Ternyata sebelum nataro rioloku iya uerinunge, sebelum nataro rioloku, ternyata laponganana sigali papoi imonriku sapa penne. Engka mani penne naruntu, na enapa napatadangi iya roe si botoloe, na enapa nataro rioloku. Upahang betuan nanya rogauna. Nekia sengaja kak makutana. Maka dakak na. Kenapa ambil piring? Dan saya minta air. Upakulingi. Kenapa ambil piring? Padahal yang saya minta air. Maka dakak ambilkan air. Dewa keda ambilkan piring. Ternyata nabali makeda takdiban wa ta'ziman. Maka ada ki nenia mapakalep biki. Sekarang pertanyaan,
Salah gaya rodendre la ponganana. Nareko malana uai si botolo. Napa materu kak naweret tabe ustaz. Ini air minum. Salah gaya ro. Dek na salah. Madosa gaya ro. Dek na madosa. Nasabak ya metoro parentana guruna. Alanga uai. Tetapi malebi igauna. Nasabak dek na langsung na pangoluang uai rinunge. Tetapi malai se dipatamba penne untuk napalanggangi ne napa nawerek guruna. Engka garo parenta makada ala ko penne. De tetapi alena mimissengi alena. Ia naro istilahna anak muda makukuangi isal isengi aleta. Aga betuana yaro. Memang makada nabi tabacai Allahumma salli ala Muhammad. Tapi di tona misengi aleta. Maka situ nareko ipakiangi penne. Hadirin yang dimuliakan. Jadi iya nahe cara yang kedua. Ipatarakka irampe-rampena nabita nasaba dek nengkana rioli ripuangi nasaba asenna langsung irampe. Sebelum lanjut, wattuna roden remape bali laponganana, wattuna utanai makedana, kenapa ambil piring? Padahal yang saya minta air. Nabali makeda ta'diban wa ta'ziman. Maka ada kinanya mapakalep biki. Nabalin nama kuro materu upuadam makeda kak parakai wiyatu. Aga sabak nama keda kak parakai wiyatu. Karena sekarang yang hilang bukan ilmu. Yang hilang sekarang adab dan akhlak. Upakulingi iya rolenya emak kukuange tania pak disengeng. Tapi rolenya emak kukuange ahlak ke enenia pangaderenge. Pedek lau esoe pedek tatamba tu pak disengenge. Cuma yang jadi soal ya ketorengi tatamba amai pak disengenge na pedek lenya ipangaderenge. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terakhir ipatarakka irampe-rampena nabita dengan cara rilalenna akoram marajai. Napakas seifong Allah Ta'ala rima kedana ketaatan kepada Allah ditandai dengan ketaatan kepada Rasulullah. De nariyangga ki tomaturu rifong Allah Ta'ala narekode na tomaturu ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tege monro dasarna maka defong Allah Ta'ala wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Nigi tahu maturu ri nabita majepusi tonget-tongenna maturu itu rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan ketaatan kepada Nabi merupakan bukti ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya nareko engkame toki mangaku tomaturu rifong Allah ta'ala engkalaloki maturu tonget-tongen ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira mama deni iya ro irampe rilalenna iewni apa ayatna fong Allah Ta'ala dalam surah Alam Nashrah yang menunjukkan 3 nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga wajar bila Nabi Muhammad kita senantiasa sampaikan sejarah dan kisah hidupnya. Aga sabakna iya tu nabita pappenya mengi sementara maka defong Allah Ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits iyanna mua pappenya menapuamu rampe-rampe. Mudah-mudahan napak barakat manengi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Madece ni kapang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.